ديبسا أما سديتمي سديه في باتي أغرفانتا فانتا ورثنا أركت ربي نعبدو أما هو نيني سنيدامو إيغان أكيدا أمنتي سنيدام بودا تقوم ما سنيداما تقوم ما جارما يغوتوتي تكاهو دغت جارما سنبرا خطن أفرنقالو جارما سنبرا خطن برينتو مشانني جارما سنبرا خطن أرومم جارما نسنينجا مالي فيف وانما نمن خيني هدو ماتوني غرغار سنيس ونمن هدو نقو انما غرغارو نما هدو داف سبلوتي وطبلو والجيسي اما سوهنا ما قوتي جارمين خيسان حاجة باتو اما صابو بلتو خيل سوداس كباننا على الخصوصة جارمي خاصي كباچا جارمي عامي كباچو لقبدني غرغار خيسان مدراس قوم من مدرسة اسم تجارة مستشفى اسم تجارة من مسجد اسم تجارة ركتا اسني جنان أبتا مناشدوتا كأجلو غمچيسو خيسان كان عججا وهران غمده خنين أنو كذي سنين راغمده ربي قدان غافين قبو ربي سنا غمچيسو جيرو ربا من قمن جيران نا فيانو كبان قمن قبان نا قبين يدبان قمن قبان نا ناجرات نا والقبان نا ججا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا خينيا وامتش خينيا اواتي رفو إساتي فدو غلطومي يان أكبا غمجيستي ورمانا خنا بكبوئي بكا أستاذ أنس محمد اللي بكبوئي غلطومي جاني أستاذ أنس محمد اللين شيخا غلطومي أسمان أرى سغانتان چابسا دوان تاديف شيخا كانو غلطيفتو بربانا يغا غلطيفنا شيخا بودا سغانتا خينيا خيه غلو تها أستاذ أنس محمد مايكي بندو شيخا نو غلطيفتو بارك الله فيكم. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بران درس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتا أبليان كيا خمفورة خرابت الباني ولين اسم الله تاجر روفي ورجال جرتنيس عندي خيسانو غلطو ما سنين جتا عالم خينا با خينا شي موسى سوالا ساعة ناني كابني سجنتا دنيا لتر كماني أبليان كينيا يا دتشيسني دعائز براني في جبهة سويسانيتي قد هاغلتو مني جنة شيء موسى جون نما كاما جارسا خيادا نمو درجة جيساتي ربي نمري ساني لرئيسه برخا غيسا نوخاين مرة فيدا منواتا يسو ساعة نتكسن نوجي نركمو نساني هنگم تكا كنو خبجن هنگم تكا كنو جالتن هنگم تكا لما هواساتي فكيسان لما موان نمغر سيسودا إن شاء الله تعالى نوس ومر برنا نمني قدان نمو درج رسول الله بوچي سادس نما برنودا أكما نولين تكا نانو يامو قدان نانو يامو بيخا نانو يامو واللالا نانو يامو نمخينا خمو خبنجي بكيسان رانو يامو نتركمنوف وانا كسيدي برم سنودة برسني ربي جزاء إسانيا خفلون جا شي موسى سؤالا لنجا ورنقلو أورمما إسا في الله نجي دلون الرامل سندن دي سوابا جلون أصلي أوروموتي حلمي دقا قلو أورومو قول قلو قرى شمتوس خلون وسوداني متم علمي أبران قلو وداخا مالو وسوداني متم علمي أبران قلو وداخا مالو غافا باي سودان يتين كزنية توري شيء تكو غرّا شومنا خيسة قدنا اللي قبني غرستي كده أتوان تي بسيني زلالتي موان جتة أكني مو سودان انتين أكا خينا مركني سوفي نيس غامس وان سورابي توري أكسي شيء خينا قد هانو غلا تومانين جا إن شاء الله بدران دي بقى تومي شيني وان خيسان نانجان نسمان دام كتبر بجو بربادا أبو سفر الدين challenge خيسان isini raake baleetiin jira du'aayi silaa gama buutaatti nama godhanii duratti isinii godhe noof qolchaa challenge keessan itti fufaa jaan waa hunda guyyaan keessa hubachiisa sheekaa waan taateef
challenge maqaa sheekha keenya sheemuudhaan kibaalaatiin. Maal? Allahu Akbar. Sawwa illa abbaa takbiirtaa jirraan fadhee godha. Allahu Akbar. Simannaa sheekha keenyaati garuu rabbi. Yoo asii ilaallee jiraate jeetiin bar sagalee irraa kan na fadhee boodaan itti dhukaasaa. Dhaamsa ajaa'iba. Jaalala agarsiisaa jirta. Uummataaf dhagayamaan jirtu nuuf dhagayamti malee warra nu bira dhagayamta malee uummata biratti hin dhagahamtu. Yaa subhaanallah. Aboo carraan irraa fudhu dhokkan taatu. Akkamiin godha? Okay, jara keenya nu dhagaysanii amma Abuu Sabraddiin dhagaysanii saa toltee jirti. Mee amma dubbadhu. Sagalee ta'ee dhagaamti? Ni dhagaama warri ati lakkoo itti barree. Toltee. Lakkoo itti Meeri dhagaama warri itti barreessa. Amma bu'eetiin deebi'a. Amma tolee jira. Amma ni jira. Tole. Maalin jechuu barbaade obboleeyyan? Ustaadaanas jaalala gartee isaa qabdan inshaallah itti agarsiisaa jirra. Yeroo guyyaa irraan tanaa jechuudha. Kan irraa kaasee jaalala ustaada keenyaa qabnu hundi keenya hawaasni keenya agarsiisaa jirtanii humlama galatoomaa isiniin jechaa. Challenge sheekha keenya sheekha sheetanii Sheekh Musaa Su'aalaa eegaluu kaaneeti yeroo nurraa dhumtee har'aan kanatti baallamannee maqaa sheekha keenya Sheekh Musaa Su'aalaatiin akkaawuntii ustaadanas taaktiif taatee inshaallah gartee mee eenyu mul'atu danda'a akka ijaa sanitti Hamza akka ijaa sanin namni nuyi Hamzuma ni beekaa bar akka ijaa sanitti wanni nu qopheessi akkaawuntii qopheessi nu gartee wanti jechuudhaaf akkaawuntii ni qopheessa kun ola akkaawuntii naniin qaba akkaawuntii isin achi ilaaluu qopheeffadha warri eebiriillee qopheessa maqaa Sheekh Musaa Su'aalaatiin edaa hara dhaabnee mitasaa bariisaa taateeti har'a inni nu dhufe maashaallah akkaawuntii saniin ol baafa mee takka dubbadhu jara nama sagaleen xiyya dhagayamte hoodo maayikii sheeyinii hanguma nuti Abuu Sabraddiin ol deebisa maa ol lama aftan Abuu Sabraddiin bakkatti ol deebisa habiibi abshir kabajamuu sheeyinii dhufaniituma kutan du'aa godhanii duruu kutanii samaran hin dhaqqabanne ani gamanaayi waa lallaaladha jeen gumaan achi kutetti wal dabarre sheeyinii yoo as jala nuu jiraatan yoo daqiiqaa 30 takka daqiiqaa 40 nuu kannaniin waliin ta'anni gammanna ture sila chaalenjiin sheekhaa akkasii yoo taate bu'a qabeessanuuf taati yaada kiyya as jala jiranii sheeyinii yoo dhufanii daqiiquma 20 takka 30 nuu kannanii daqiiqaa 20 fi 30 keessatti chaalenjii isaa sheekha if duratti ilaalaa chaalenjii sheekha keenya nam beekii waan takkaatu jira waan arkaa godhanii fi wanni arkaan goone takkaa miti yeroo hunda sigale tanaaf arkaana ihsaanaa keessatti maal jaan fa'bud rabbaka ka'annaka taraa فإن لم تكن ترى فإنه يراك والنساء وانتنا قبدي بيخا أما بكا شيني جلو خانتي وصو شيني أركوتي في يرو شيني نقر تكام بيخا أمو ما بيخي تنا رب ما نما خيسا خاية منافقكم ما سيبتي بيخا واندتون ومربين إلمانا ما خانا خيسا خاية تساني شيني خيني يو جراتي ولنو دي بيه سلا عجائب أقر عجائب كم ajaa'iba jaalala ummanni sheekhaa qabus ni agarra wannummaan kunuu akkasi sirroyti gaa yaada kiyya ta'uu danda'e ta'uu dhabuus danda'e yaada kiyya kun abbaa gammachiis yoo waan kana nuu sirreesse bareeda chaalenjii sheekhaa ifuma biraa keenyeetiti sheeyni keeysan maqaa sheekha keeysaniitiin warri sheekha keeysan jaalattan eeybana shiidaa teenyaatan akkam gootanii sheekha harkaa kaasita meeqa bittan kaasta kudhan sheekha kannina hurnan harkan dhiiftammo harkaa bittan jennee gaafan kaasita tokkicha yoo feene 200 gurguranna
أبان شيخ جالة نور بتاع خان لكن شيخ الرابوني بلا مولتي إن شاء الله قرقر النبي بل إن واجد تشوف هديتي إن واجد تشوف هديتي ولا أمبراتي ميتي ده هو يا ده أنا أبغى ما تيجي تكا أنا نتو كويرو تكا إن شاء الله شيخ نورمال شيخ المدولة نو أكن ندي بقولها دقيقة ما كنا شيء اللي لكن شيء دقيقة صدم نوفاخنو يو دقيقة صدم نوفاخنو dubbi seetiin jira akkiyyaan hin banadhu cufeetiin keessa ta'a deeqaa 15 booda dubbi seetiin makaseen irraayin fiidiyoo dadhabbii qabaa rakkoon qabu Oshir asuma nuuteenyaanu waan gaarii mata karakon qabu lak nuti qaban dilli khuluqi ada akkaminatti nimin jedhu balolu jira teedaadu kaminatti nimin jedhu jira barje ni cabsaadha enne malee ustaadana sinna manajjabaati sheekhu saaswala qoma ballataa bar amala nabi muhammad beeyta tikka fi guddaa wajjin dhufanii taa'uu danda'uun kun dubbii laaftuu miti wallahi akkasii hangasuu deeqaa 15 boodanii dhufanii hangasuu nama dabala Hamza ummata kayya ustaasota keenya wanni hin jennu Hamza namoonni gurguddaa jala jiru yoo galchuu feetan nuti gabbuunaati jala kana teenyee isin dhaggeeffannaa yoo ol deebi'uu nu feetanii yoo nu hamtanii waanna kanaafuu akkuma walii aanuun akkuma waliif mataa laafnuun wal jala gabbuuna akkas godhe Hamza kayya yoo nama meebi ol baasuu feetu jiraat akkana laal nuti sor wal jala gabbaatee munumata dhiiga sabbanaa Abshir waan bareeddu jette galatoon akkasii Hamza kayya Abshir habibi laal akkasuma waluma jala gabbaatee namni kuma lama istaak teemo ijati yasa mee tara takka ki gootan sakam godhanam zaameeratti akkam godhaan jaan yaa'idha mee usaatattaa walolaan 800 seenan ammallee usaatuma tattaa isin warra biraan dhufa wal jalaan deemina arragaa keessatti waa isinii majara keenya namni tokko nun dhagayini gurrattiin isinii maa dhagayfadha chaalenjii birrii miliyoona tokkootu jira ta Hamzaan itti hoofiyaa baasuuf jiraatu ya Allah usaatattaa dhagayfadha ana keessan jiru Hamzaa jirra hoofiyaatti malee kan dhugo inni malee akka kokenna dibata walakki ati namni san gammachuun tiyyachi keessa naa jirtii je inni falla godheetti akkasi guyyaa tokko namni hundina haa gammadu rakkatanii jaabar gaabii sheer godhaa waan ajaa'ibaan na fiddanii amma ki goona akkasi ol deemaa jara keenyan dhaabbatee ol deemaa jazaakumullahu khayran ol deemaa mee namu kan uftan hin deeminaa ta'a akka eebirii akaawwantii tiimu nama as jala jiru kana hunda irra deebi'ee yaadachiisu kisa kan qabu ustaadanas isaa dubbatu mee ustaadanas maal jaa ummata kana okay yeah welcome ustaada keenya dubbadha maashaallah hawaasa kiyya hawaasa qaalii hawaasa gaarii wallahi niin jaab jechaa natti kaata guyyaa kanaan barreessee gammachuun tiyya guddoon maallaqa qofa osoo hin taane jaalala uummanni kiyya naa qabu kabajaa isaan naa qaban hangam akka anaa kanaaf cinqaman gadda kiyya gadda isaanii fudhatanii hangam takka akka anaa kanaaf raafamaa jiran osoo lubbuun jiru harkuu kiyya caalaa wanti na gammachiisan jirtu hedduu takkaan irraa gammade hayyoonni keenya warri nu dura dabran gootonni keenya warri nu dura dabran akkuma nuti jaalatamnu kana caalaa uummata isaaniitiin jaalatamaa turan garuu jaalala uummanni isaanii qabu san osoo harkin addunyaa irraa galan hedduun isaanii anammoo rabbiin waan garii khayrii fida hamtuma silana dhufte tanaahu akka waan khayrii fide waan in silaa eegaan du'ee booda uummanni kiyya